Reka tubasuhuze tunabaha ikaze bakunzi b'uyu murongo wa HD Global Media, tubabwire ko nk'ibisanzwe ari umwanya makuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Reka rombahe ikaze mwe mwese muherereye mu majyepfo, mwe muri mu majyaruguru, mwe muri mu burengerazuba ndetse n'iburasirazuba, namwe muherereye mu murwa mukuru aho Yesu azadusanga mu murwa wa Kigali. Reka rombabwire ati ikaze kuri uyu murongo, maze ubundi tuze dutangira n'amakuru yacu nk'ibisanzwe. Ariko wowe ushobora kuba uhageze bwa mbere uri mushya, nakubwira ati banza ukande hasi kuri subscribe kugira utazajya ucikanwa n'amakuru yose abaca kuri uyu murongo. Ni umurongo w'Abanyarwanda n'abumva ururimi rwose mvuga ahangaha. Turaje rero tuyatangiriye mu karere ka Rusizi. HD Global Media. Tubabwire ko mu karere ka Rusizi ubuyobozi bwa buri abasengera ku kibuye, ni ikibuye cyitwa ngo Ryankana. Ni ibuye rya Ryankana riherereye mu cyanya cy'ubuhinzi mu kibaya cya Bugarama ahitaruye aho abaturage batuye. Ni ibuye ridasanzwe bitewe n'ubunini bwaryo n'aho riherereye. Iyo ugeze hafi y'iryo buye wumva abantu bahanitse amajwi basenga, abandi bashima Imana ko yabasubije ibyifuzo bayizaniye ubushize. Aho iryo buye riherereye ni mu kagari ka Ryankana mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi. Ni ahantu hafite isuku kuko usanga hakubuye ndetse n'ubwiherero bwaho bufite isuku. Bamwe mu bahasengera basa n'abazi ko kuhasengera bitemewe kuko iyo babonye umuntu batamenyereye aje abasanga abanyonyomba umwe umwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama Ndamyimana Daniel yavuze ko kuri iri buye rya Ryankana kurisengeraho bitemewe, asaba abaturage kwirinda gukora ibinyuranyije n'amategeko. Nyirasabimana Jacqueline ni umunyamakuru w'ikinyamakuru Igihe, yahageze ari guhanurira umusore wari waje kuhasengera ko Imana imuhaye uruhushya rwo gutwara moto. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 wari uri kubwiriza abaje kuhasengera yavuze ko amaze amezi 3 atangiye gusengera kuri iri buye. Undi witwa Mukeshimana John yavuze ko ku ibuye rya Ryankana yarirangiwe n'inshuti ye ngo kuri ubu akaba ariyo mpamvu ahasengera. Reka tuve mu Rwanda twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari, tubabwire ko abasirikare ba Uganda bari mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishe bagenzi babo babiri b'Abanyekongo. Muri teritwari ya Njungu mu ntara ya Ituri, ingabo za Uganda zahafatiye abantu babiri zikekaho kuba abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Kodeko umaze imyaka myinshi wica abasivile. Mu gitondo cyo kuwa kabiri Ukuboza 2025 abasirikare ba RDC bagiye ku kigo cy'ingabo za Uganda kiri muri centre ya Jugu kugira ngo bafunguze aba bantu, ariko zanga kubarekura. Niho ubushyamirane bwatangiriye, impande zombi zirarasana. Umuyobozi wa teritwari ya Jugu yatangaje ko mu basirikare bapfuye harimo umurinzi wa hafi w'umuyobozi w'ingabo za RDC. Undi umwe w'Umunyekongo yakomeretse cyane, bamburwa imbunda za AK-47. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu Ukuboza ubuyobozi bwa teritwari ya Jugu bwohereza intumwa ahabereye iyi mirwano kugira ngo hakorerwe iperereza hamenyekane andi makuru. Naho kandi tugiye hanze ya Afurika, tubabwire ko Perezida Donald Trump yasabye Abanyasomaliya batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubira aho baturutse kuko atabashaka muri iki gihugu. Ibi Perezida Trump yabitangaje ku wa kabiri tariki ya 2 Ukuboza 2025 nyuma y'inama y'abaminisitiri yayoboye. Yabwiye abanyamakuru ko Abanyasomaliya bakwiriye gusubira iwabo, ashimangira ko Somalia yahindutse igihugu kibi. Yakomeje avuga ko Somalia ngari ingirwagihugu ngo barabizi cyane, nta kintu na kimwe bafite ngo birirwa bicana. Muri iki kiganiro Trump yibasiye Ilhan Omar wanditse amateka yo kuba umudepite wa mbere muri Amerika ukomoka muri Somalia. Yavuze ko uyu mugore buri gihe ngamukurikirana yanga buri wese kandi ngatekereza ko ari umuntu udafite ubumenyi n'ubushobozi. Trump yatangaje ibi mu gihe inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika ziri gutegura gahunda yagutse yo gushakisha Abanyasomaliya batuye muri Minnesota
ngo basubizwe iwabo. Bivugwa ko iri genzura rizakorerwa cyane mu mijyi ya Minneapolis na St. Paul. Imibare igaragaza ko ibi bice bituwe n'abanyasomaliya 80,000. Trump asanzwe adakozwa ibijyanye n'abimukira, gusa yarushijeho kubibasira nyuma y'uko mu minsi ishize abasirikare 2 ba Amerika bishwe barashwe n'umwimukira ukomoka muri Afghanistan. Reka kandi tugenda tugana no ku musozo tubabwire ko Papa Leo wa 14 yavuze ko yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashaka indi nzira yo gukemura ibibazo muri Venezuela aho gukoresha uburyo bwa gisirikare kuko ntacyo bwakemura, ahubwo asaba ko hakoreshwa inzira y'ibiganiro cyangwa ibihano bigendanye n'ubukungu. Papa Leo wa 14 ugeze kumara imyaka myinshi akorera ubutumwa n'ubusaserdoti muri Peru yabibwiye abanyamakuru bari kumwe nawe mu ndege imusubiza i Roma avuye i Peru ku wa kabiri. Yatangaje ibi mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Amerika na Venezuela. Ni ikibazo gishingiye ahanini ku kuba Amerika ishinja iki gihugu kuba indiri y'abacuruzi ibiyobyabwenge ku buryo yatangije ibitero bya gisirikare byo kubahashya. Reka mbere yuko dusoza amakuru tuze tugaruka ku byaranze uyu munsi itariki ya 3 Ugushyingo turebera hamwe mu bikubiye mu mateka mu myaka igiye itandukanye bidasanzwe byagiye bigaragara kuri iyi tariki ya 3 Ukuboza. Turi kuwa 3 Ukuboza 2025 ni umunsi wa 337 mu minsi igize umwaka. Ibi bivuze ko hasigaye iminsi 28 gusa ngo umwaka ugere ku musozo. Usibye ibi, uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga. Ibi kandi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka, aho mu 1989 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington n'uwayoboraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete Mikhail Gorbachev batangaje ko intambara y'ubutita irangiye. Ibi byabaye iyi tariki Ukuboza. Naho 2009 i Mogadishu ni muri Somalia igitero cy'ubwiyahuzi cyahitanye abantu 25 barimo abaminisitiri 3 b'icyo gihugu. 2022 ejo bundi muri Carolina y'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye ibura ry'amashanyarazi bituma bagera ku 45,000 bamara iminsi 5 mu kizima. Twerekeze mu muziki. Mu muziki reka tubabwire ko mu 1976 Bob Marley yasimbutse urupfu ubwo yaraswaga ariko Imana igakinga akaboko cyangwa se n'akaguru. Sinzi icyabaye gusa uwo munsi yararokotse. Usibye ibi kandi harabavutse kuri uyu munsi. Ibi ni bimwe mu byamamare twabegeranyirije byagiye bivuga kuri iyi tariki ya 3 Ukuboza mu myaka igiye itandukanye. Aha turababwira nk'uwitwa Christian Benteke, ni Umubirigi wakiniye ikipe ya Liverpool na Aston Villa mu Bwongereza. Uyu yavutse tariki ya 3 Ukuboza mu mwaka w'1990. Si uyu gusa kandi havutse Lil Baby, akaba umuraperi w'umunyamerika. Uyu avuka iyi tariki ukwezi nk'uku mu mwaka w'1994. Usibye aba bavukaga kandi hari n'abitabye Imana kuri uyu munsi. Mu bapfuye turabwira uwitwa Prudente do Malo. Uyu yabaye perezida wa 3 wa Brazil ukwezi kwa 12 mu 1912. Dusoze tubabwira ko hapfuye Connie B. Gay, ni umushabitsi w'umunyamerika washinje Country Music Association. Uyu nyiri Country Music Association yitabye Imana iyi tariki ya 3 Ukuboza 1989. Ngayo nguko tunababwire ko amakuru ya none tuyasoreje ahangaha. Njye mwabanye nitwa Dani Hambo, umurongo ni HD Global Media. Mujye mukomeza kubana natwe. Ciao ciao, amakuru yacu abarakagaruka. HD Global Media.